Yesu anjana mu bugaragu ndakena. Wari ufite ifaranga? Nari mfite ifaranga, nari maze gufatisha. Ariko umva izo faranga zava muri rwa rumogi. Ndahamagara ndakijijwe ya madred ndakura mpindura n'amastire. Ico gese nzi kwambara ipantaro y'igitambara yara urumva. Ariko ngo nkizwe ntagura kwambara ipantaro z'igitambara. Nuko noneho Yesu aramfata anshira mu ishuri. Mu bugaragu. Mu bugaragu. Ndakena muze. Ndakena kugera aho ku rwego nigeze gusengera ikirato. Ibirato byari bigezweho bita ngo ni bukare. Mu Rwanda bavyita ngo ni congo. Nigeze kugisengera amezi abiri wasengera ikirato. Niyiriza ijoro n'umutaga. Ayo masengesho nayakuyemo indwara bita ngo ni igituntu. Kugezaho ntangura gukorora amaraso. Nose pasiteri we wama wiriza ukiriza ukarara kubera ko Yesu yari yampamagaye. Amezi abiri arashira. Hello guys, amakuru mufite mumeze gute? Murakomeye? Turabasuhuje aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza ngo mubone Imana mu buzima bwanyu. Abari guca mu buzima bubi turabihanganisha, ejo ni heza, Imana iraje ibihindure. Abari mu buzima bwiza nabo mukomeze mube muri ibyo bihe, nico tubifuriza, kandi Imana irabishoboye kugira ngo mukomeze mubone Imana. Rero turagarutse tubazaniye abatumirwa bacu. Uyu munsi twicaranye na babiri, kandi dufite umuntu udasanzwe, namwe murabumubona, umukozi w'Imana. Twamwigombye kugira ngo aze tubashe kubana muri kino kiganiro. Rero umukozi w'Imana turakwakiriye. Asante, murakoze cyane. Imana ibamugisha. Umeze neza? Umeze neza cyane. Iki gisagara ca Bujumbura kurakibona gute? Umeze neza. Sakirimo ubushuhe bwinshi. Kirimo ubushuhe bwinshi. Izuba ni bwinshi. Imvura iri mu kuturerega ntigwe. Kandi ntireke. Ikatwicira muri raranda. Imvura iri mu kutwicira muri raranda. Raranti. Katwereka ko igiye kugwa. Ego. Tukizera ko igiye kugwa ngo hahindure klima. Tube nk'abagira natwe nk'akabeho. Yes. Wumve nyene ko umubiri uri umeze neza. Nuko tubayo, ariko byose no gushima Imana. Byose no gushima Imana. Rero turakwakiriye hano ni kuri channel ya SPC ba official. Merci beaucoup. Tubuhaye ikaze. Merci beaucoup. Reka ubashe kuramutsa abantu badukurikiranye, ubashe kuba nk'ubaganiriza ubaramutse. Karibu. Ese channel. Ko numvise ifite izina bisa nkaho umenga umuntu ataciye kuri university. Iyo SPC ba official. SPC ba official. Ndayitoye. Wumvishije ko bitangiye kuza. Asante. Nuko turabaramukije inshuti zacu, abavyeyi bacu, abakozi b'Imana muri ahatandukanye. Turabaramukije kuri uyu mugoroba, tuvuga ngo Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, bagirire neza. Turi kuri televiziyo ya mushiki wacu hano. Ese yavuze ngo yitwa gute? SPC ba official. SPC ba official. Ni yabaye nka ndende. Yabandende. Oya, kugira ngo ndayifate gani bwo bwa mbere. Kandi numvise arakazina keza. None turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Kugira ngo aho muri hose mukomeze kubona ikiganza c'Imana. Kandi ushobora kuba nyene utari mu bihe vyiza, ariko turakubwira ngo ikintu ukwiye gukora cya mbere no kwizera Imana ko ihari, kandi ishoboye kuguhindurira ibihe bitameze neza. Ego. Mu izina rya Yesu. Urakoze cyane. Rero tugiye kuja mu kiganiro ciza kabisa, abantu bagira amatsiko kandi bumve ko tugiye kubazanira ibintu byiza. Turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka tugusabe kugira ngo udushe mu biganza byandiho, kuko tugiye kuvuga ibintu bikomeye. Asante. Reka duce bugufi dusenge. Yego. Mana turagushimiye
mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza tubayemwo, turakwiyegereje tugushimira uburyo uri umurinzi wacu, uri imbaraga zacu, uri ubuturo bwacu Mana. Twarakubonye, ni wowe twirata, ni wowe twiringiye, ni wowe twishimikije. Nta kindi dufite twovuga atari kuvuga imbaraga zawe n'urukundo rwawe. Tugiye kuvuga ineza yawe, tugiye kuganiriza abantu bari hirya no hino, tubabwira kugira neza kwawe, tubabwira urukundo rwawe, tubabwira imigambi yawe myiza ku mwana w'umuntu. Nuko turakwakiriye mu izina ryawe Yesu Kristo, ubane natwe muri iki kiganiro, abantu bose bazacumva kizabagwe neza, kizahindura ubugingo bwabo, kizahindura imitima yabo. Ubu buhamya tugiye kuvuga buzagira aho bukuye umuntu azobwumva naho bumugejeje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane. Iryo sengesho ryonyine ndagira ngo ryo dutahisha kuko naryo ni ryiza cyane. Sengesho ni ryiza cyane rwose. Twakiriye umukozi w'Imana wundi ko turabona ari gutegura ibintu byiza cyane, nawe turakwakiriye. Urakoze cyane. Ngo tubane muri iki kiganiro twese dukeneye kumva pasiteri cyane rwose, nicyo cyanzanye. Ariko nanje nishimye kubana n'uyu mzehe, kandi tubashimira no ku biganiro mukunda kugira. Mu by'ukuri abantu bakurikirana ibiganiro byanyu, ari umuntu ashaka kumva neza canke afite intumbero yo guhinduka, muzamugira ibiganiro byiza. Kandi turabankuraja, Imana ibahe umugisha. Mugira ibiganiro byiza bisukuye, birimwo inyigisho ifite icyo imariye abantu. None nishimye kubana namwe, Imana ibahe umugisha cyane. Asante cyane. Natwe turabanezerewe guhurira hano kuri iyi channel. Rero ni umugisha udasanzwe. Asante. Dushimye Imana bikoze. Merci. Murakoze cyane. Pasiteri, buriya twarakwigombye, tubona yuko ari ngombwa yuko dukwiye kukuzana, kubera ko tukuzi mu bitaramo byinshi, tukuzi muri eglise, tukuzi mu ntahe nyinshi ugenda uvuga zawe, kandi zikadukora ku mutima. Uyu munsi rero nakeneye ngo n'iri torero, iri ni itorero turi, ni paruwasi ya official. Iyi ni paruwasi ikomeye. Nkeneye ko ugira icyo ubasangije. Buriya intahe z'umuntu, iyo uvuze ikintu cyakubayeho ukakibwira uwundi uca muri cya kindi, biza bimutera gukomera, avuga ngo Imana yakuye aha mugenzi wanjye, nanje izahangwa. Noneho wa muntu agakomera, akizera Imana, akagira ibyiringiro, akavuga ngo Imana yakoreye umuvandimwe, nanje izankorera. Rero niyo mpamvu twakuzanye hano. Turabizi yuko topic yose twokoraho twojana cyane. Uyu munsi title dufite iravuga ngo ibuka aho Imana yagukuye, nurangiza uyigarurira amashimwe, bigutere kwishima, bigutere kuzana amashimwe. Iyo niyo nifuje ko tuganira. Iyo topic niyo niyo kurangiza umwaka, niyo kurangiza umwaka. Ni ukuvuga ngo narahishuriwe mu kwezi kwa mbere. Frank ejo bundi yararirimbye aba ngo mu kwezi kwa mbere nabonye, tugeze mu kwa kabiri tubona ineza yawe, none ubu turi mu kwa 11. Aya mezi yose twabonye Imana, Imana yakoze byinshi. Rero uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira cyangwa se udukorera ku ntahe zawe. Buriya nta muntu utagira intahe cyane, kandi hari umuntu wavuze ngo abantu bose ntibamvuye kure. Abantu benshi bavuye kure, aho Imana turasumbana, dusumbana. Njyewe icyo mbona si ugusumbana komuteri, umuntu wese yakorewe n'Imana, dusumbana kubitahura. Yego. Dusumbana kubitahura,
ariko tutibagije ko hariho abaciye mu buzima bukomeye busharira Imana yabakuye aho busharira batopfa bibagiwe. Rero pastor, uyu munsi rero nshaka ko udukorera ku ntahe zawe, nshaka ko utubwira aho Imana yagukuye, aho wabonye ukuboko kw'Imana, ibyo wabonye mu Imana. Ndabizi ko ubifite ni byinshi cyane, kandi ntitwobirangizaga uyu munsi ngo birangire byose, ariko muri bike wabonye mu Imana shaka ko ubitubwira. Karibu. Murakoze cyane. Maze reka mbanze nivuge. Ngaye banza wiwe. Mazina yanjye nitwa Nibogora Steve cyangwa Stefano. Ndi umukozi w'Imana muri mu itorero bita Philadelphia ku Mutakura, niho dukorera umurimo w'Imana. Ndi umupapa, ndubatse. Yego. Umudamu umwe, nta n'uwundi nzozana. Ni uwo nguwo uwo mfite namurose namusengeye. Narasenze. Yego. Kugira ngo ndonke umudamu je. Warasenze? Narasenze. Hageze n'igihe nza nsengera urutoki, Imana zame kwambara uru rutoki ruze gwambara. Uzi ko iyo ntahe nayumvishije y'urutoki. Narasenze nsengera umugore, Imana ingirira neza iramumpa. None Imana imaze kutugirira neza, ubu tugeze mu bana babiri. Nuko amazina yanjye nayo ibindanga n'ibyo. Hanyuma uravuze ngo tuganire ku buhamya, ku ntahe. Murakoze cyane. Intahe ni nyinshi. Intahe ni nyinshi, kandi iyo uvuze intahe nanumva mu mutwe ubwonko buyaze. Hari umuririmbyi umwe yaririmbye aravuga ngo nshingiye ku byo nabonye. Yego, ndi umugabo wo guhamya. Ndi umugabo wo guhamya. Nukuri habaho. Ataha Imana itokura umuntu canke ngo ahandi heza. Rero murakoze cyane. Yego. Reka mbane nsome ijambo ry'Imana. Yego. Nsome ijambo ry'Imana. Twebwega iki nicyo cyishimikizo cyacu cyane rwose. Ejo bundi Israel yararirimbye aravuga ngo Yesu ni inkoni yanje, ndera inkoni yacu ni Pastor, ni ngaho wari ugiye kuba n'umuririmbyi. Nkunda kuririmba, ariko kubera ubusaza n'ijwi nabuze ubungorora amajwi, ariko ndi umufana cyane w'abaririmbyi cyane, nkaba n'umufana w'abavugabutumwa. Ibyo bintu, izo kariyeri ko ari zibiri, ndi umufana wabyo kandi ndazibamo. Nuko reka dusome muri Zaburi. Ni Zaburi 143. Asugira Bibiliya aho ngaho? Ndayifite Igiswahili. Ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana. Zaburi, iki ni Kirundi. Ndagisoma. Zaburi 143 umurongo wa 5 haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ndimbura ibyo wakoze byose Mana, ngereranya ibikorwa by'amaboko yawe bikantera kugushima. Amen. Nibutse iminsi ya kera Mana, nkagereranya ibikorwa by'amaboko yawe wankoreye cyangwa Imana yagukoreye, ngo ibyo nivyo byateye Dawidi gushima Imana. Wodusomera 143 murongo twebwe mu Kirundi hahera kuri 5, sinzi mwebwe. Ariko naho niko bimeze. Kuri 5. Nani kuri 5. Aravuze ngo nibuka ibyabaye. Nibuka ibyabaye mu bihe bya kera. Mu bihe bya kera byanje. Tekereza kubyo wakoze byose. Ngatekereza kubyo wakoze byose. Ibikorwa byawe ndabizirikana. Ibikorwa byawe ndabizirikana. Yes, ashimwe. Amen. Tugiye kwishimikiza ijambo. Mu by'ukuri buriya abantu
ntawobura icyo ashima Imana cyangwa ntawobura ikimutera gushima Imana. Gusa dutandukaniye mu gutahura no mu kubiha agaciro, naho dutandukaniye abantu. Nayo ubundi no kubitahura no kubiha agaciro. Buriya kubitahura ni kimwe, no kubiha agaciro ni kimwe, naho dutandukaniye. Ariko abantu bose, iyo ureba umuntu kugira ngo agere muri destiny yiwe, aca kure, ava kure, ugasanga urugendo yagenze ni runini cyane, rurimo imbaraga z'Imana nyinshi, rurimo ibitangaza by'Imana byinshi, rurimo imirimo y'Imana ikomeye. Rero jewe reka mpere ku buzima bwo muri famiye. Ego, muri famiye. Ego. Jewe ndi umwana avuka ku mugore agira kabiri. Papa yari umuntu yari yarize arongora umugore wa mbere, ariko kubera ko abantu ba kera bagira icyo twavuga ngo umuco, ese iwanyu namwe umuco wo kurongora abagore babiri? umuco ese umuco nakigusigurira, ariko umuco birumvikana. Umuco kuba inyankamugayo, ubupfura. Abantu ba kera bagira ubupfura. Ubwo bupfura ngiye kuvuga no kuvuga ngo data yize no mu gisagara, ariko hageze gushaka abona ko akwiye gutwara umugore ku itongo, amukuye hano mu gisagara. Hanyuma kubera ko abantu novuga ngo bamye ari babi, bamugirira ishari. Ngo bamugirira ishari, umugore wa mbere bamuroga ashitse ruguru, bavyara umwana w'umukobwa, ariwe ujya wumvise uriya yabagiriye neza. Baramuroga, ngo bamuroge, aravuga ati ko mbonye abantu batameze neza, ngiye gushaka kandi. Umugore wa mbere yapfuye, yarapfuye. Hanyuma acashaka umugore agira kabiri, amushakira mu gisagara. Jewe rero ndi umwana we w'imfura ku mugore agira kabiri. Hanyuma hari ukuntu muri bwa bufura bw'abantu ba kera, hari ukuntu twe tuvuka turi abana batatu. Mbese yaje kubyara abandi babiri gusa kuri uwo mugore? Oya, ku mugore agira kabiri twe turi batatu. Turi batatu n'uriya wa mbere wo ku mugore wa mbere. Kubera bwa bufura akaza adugana umugore natwebwe tukiri bato, akatujyanira kuramutsa abasokuru muri interiyeri ruguru. Hanyuma bakamanuka, hagera igihe kandi yakumbura ruguru akatujyana nko muri vakansi, tukagenda ruguru tukaramutsa abasokuru, twamara tukagaruka no mu gisagara. Twe twavukiye mu gisagara. Hanyuma ndibuka nari ngeze mu mwaka wa 3 primaire, nibwo batujyanye icyo gihe tumanutse, nibwo papa yatangiye kurwara. Atangura avyimba amaguru. Mumanutse muvuye ruguru? Nari ngeze mu mwaka wa 3, urumva umwana wo mu mwaka wa 3 abatanguye guca ubwenge, abahabona. Ubwo yatanguye kurwara, atangura arwara amaguru, akavyimba amaguru. Kubera rero papa yari umuntu yari yarize, novuga ngo nk'ibintu by'ibirozi cyane, ntiyabyemera. Yari umuntu yari yarize mu bazungu, ndetse yari yaranagendagenze n'ibihugu cyane. Hanyuma akibanda cyane ku miti yo kwa muganga. Ariko kwa muganga ntibyashoboye ko bamuvura ngo akire, kugeza iyo ndwara yaje. Ico gihe yari akijijwe? Oya, ntiyari akijijwe. Abavyeyi bane ntibari bakijijwe. Arapfa, ngo apfe, mama nawe kandi nawe arafatwa.
afatwa na ya ngwara ya papa wawe. Ni ukuvuga ngo bari babarogera nawe arafatwa nawe niyo yamuhitanye nawe arapfa yapfuye mu jewe napfuye mama yagiye gupfa ngeze mu mwaka wa 6 wa primaire hanyuma papa nawe yapfuye ndi mu mwaka wa 4 kuko bagwaye igihe kinini hanyuma bamaze gupfa ikibazo nagize papa muri famiye yiwe yivuka na rumwe yari umuhungu ari umwe ari mu bakobwa 3 no kuvuga ngo mbese ni rya miryango usanga itororotse cyane ari abantu bake ngira ikibazo cyo kugira umuryango muto hanyuma ndiga hari umuntu mu myaka 6 yawe mu wa 6 mama wawe arapfuye ariko hakaba umuntu w'inshuti ya mama abantu beza kandi abantu beza vraiment muze mukomeza mugire neza mu abantu beza mwite ku bibazo by'abantu hari umumama rero yari inshuti y'abavyeyi bacu twari duturanye ku Mutakura niwe yatwigishije aratwigisha ngeze mu mwaka w'8 byo amashuri ndayahagarika kubera ubuzima nawe uwo mama ya buzima bwe bwari bubaye busanzwe cyane naho natanguriye kubona ibihe bihindutse hanyuma muri ivyo bihe ntangura kugira ibitekerezo bitari vyiza ntangura kugira ibitekerezo by'agahinda hari indirimbo imwe abanyarwanda baririmbye bari abajevantiste bakavuga ngo ni kuko Imana wavyemeye ambassadors ni kuki wavyemeye noneho agatesema niki wowe wari umaze se gukizwa je sinari bwakizwa kubera ibyo bitekerezo natekereza nkabona ukuntu abavyeyi bapfuye nareba ubuzima tubayemwo kuregwa n'abantu batari banyoko aho amashure byanse ntangura ibintu byo kuja mu mabwate no kunywa urumogi ariko ibyo byose nkabikora ku mpamvu kugira ngo numve ko bya bitekerezo byo n'agahinda byo tuzi ariko Yesaya yaravuze ngo nta mahoro ku banyabyaha nta mahoro ku banyabyaha naragenda nkanywa inzoga nkanywa n'iryo tabi ariko ngasinzira akanya gato droge yamara kumvamo bya bitekerezo bikagaruka by'agahinda aho niho havuye ikibazo cyo kuba umuntu novuga ngo upaganika neza ninja mu isi ndavuga ati iyo bica hose iriwariwa ntakunda ari gupfa narapfuye kubona Imana yaremeye abavyeyi banje bagapfa naho ntangura kunyura urumogi nkunda imiziki y'isi nja mu mabwate aho ndabigenderamo uko se ko nzanya ngo abantu baja muri ibyo afite ifaranga wari ufite ifaranga nahavuye ngira ubwenge bw'umwijima ntangura kudandaza urumogi wowe ukarudandaza nkarudandaza kandi nawe uzi urumogi kandi nkarunywa kandi gwarampa umutahe wo kurudandaza wowe narawushatse kandi ntabwo yari amafaranga menshi hari utuntu bita ngo utubakure narangura utubakure akabakure k'urumogi mare nkakarangura 600 by'amarundi ngaca ndagafunzemo make nafunga nk'ibintu 85 wakaranguye 6 ariko wowe gafungiye muri 85 canke 90 nuko
maze gukora ico gikorwa cyo kudandaza urumogi nkabura kubona ko kirimwo amafaranga. None amafaranga ngo ndayafata aransaza, ndapaganika mba umusitari, nkadandaza urumogi nkarunywa, nkaja muri boîte mba umurasta. Wishiraho bya bindi by'abantu na madred. Wigeze gutunga madred? Nigeze gutunga madred, apana ya madred manini, hari utundi tudred tw'abasitari natwo nari ndadufite. Nuko ubuzima ngendera muri ubwo buzima bw'ipagani. Ariko nubwo nari ndaburimwo, nubwo nagerageza kwinezereza, kuja mu muziki, muri boîte, nkanywa igo rumogi, ariko muri jewe nari mfite agahinda. Kandi ikintu ca mbere nari mfite agahinda nuko nari narabuze abavyeyi, umuntu yoshobora kumfasha kwiga. Yego, ngo ndangize amashuri. Ico gihe ico gihe watangiye kubona izo faranga, ntiwiyumvire gusubira mu ishuri? Ibi ntavyo niyumvire, ibitekerezo byari bimaze gukura, manze kubu cyo navuga ikirara. Nanyo iby'amashure nari nabivuyemo, ahubwo nariko ndibanda cyane kugira ngo nshake ifaranga. Hanyuma ngeze muri iyo etape niho Yesu yamfatiye. Yagufasha ugeze? Ngeze muri iyo etape yo kudandaza urumogi, niho Yesu yamfatiye, arampamagara. Ese ubundi urumogi ko n'ubundi butemewe kurugurisha no kurumwa, wabonaga abakiriya gute? Wazaga urudandariza hehe? Konzi leta ku bantu bagira ba traffic ibi bintu byose birimo amadroge, leta mu by'ukuri babonye irabahana. Wewe wari ufite abakiriya bahe? Warugurisha hehe? Giheke warujana ku manywa cyangwa niyo maboîte nyine wari ufite abantu muziranye bagufasha kugura? Muri ya Satani, Satani ni mjanja, kandi uriya muririmbyi yararembye ngo anajifanya malaika wa nuru, lakini ni giza n'umwijima. Buriya Satani hari ukuntu azaho ubwenge abantu bwo gukora ibintu bikomeye ariko mu mafuti. Nari mfite ubwenge bwo mu mwijima, nama nirutse n'abapolisi, kandi nkuko wari uvuze nari mfite abakiriya banje nkaho mu maboîte nagenda narudandaza muri bariya abana bo mu ba boss, mu bategetsi. Kandi hariya narahakunda kubera ko ku mpamvu z'uko hariya buriya kuba umubosi ni byiza. Umubosi ni byiza. Hariya n'ibinywaji sinagura cyane. Wowe kubera ko wari ufite gucuruza bazakugura. Jewe narabaha, kandi wasanga yuguruye nk'inzoga hariya hari hagezwe izi za Heineken, yasomaho kabiri. Kubera twebwe buriya abana aba bana bo mu makaritiye mato baba bakerebutse cyane, baba baciye ubwenge gusumba bariya bo mu gitegeko. Waramureba ku jisho, yasomaho kabiri, kagenda ugafata nka rijya cupa. Je sinigera ngura inzoga. Nuko gusa icyo nakora gusa, abana ataco babuze usanga bifite imitima myiza, habe niyo yagufata, kuko jewe twari tumaze kumenyerana. Naramubwira ati wewe powa ndaguha akantu winywera, karangiza ngaho. Hanyuma Yesu rero amfatira ngaho ko niko nadandaza urwo rumogi. Harudandaza hariya mu Barabu muri Asiatique, ahantu twaje kurebera sinema, hariya amasare meza ya VIP aho bita muri Cine Cameo, niyo twaje kuzirabira. Kandi ico gihe hari hahenze, filime kwinjira watanga igihumbi. Kandi ico gihe igihumbi cari faranganye. Urumva ukemera ugatanga ico gihumbi kugira ngo winjize nawe. Yego. Nuko ubwo nibwo buzima twari tubayemo. Hanyuma Imana, buriya hari jambo Imana yabwiye Yeremiya,
yaramubwiye ngo utarabaho utaraba urusoro mu nda ya mama wawe nari ndakuzi. Buriya abantu bose bagenda Imana ibazi, habe niyo twaba turi mu nzira mbi ariko Imana ibituzi kandi ibidufiteho umugambi mwiza. Buriya nta muntu n'umwe Imana ifitiye umugambi mubi, gusa twebwe habaho igihe cy'ubuntu bw'Imana cyane hema ya Mungu. Habaho igihe cy'Imana igenderera abantu yaremye. Rero iyo Imana ikugenderereye muri kijya gihe, nawe ntube maso ngo ucakire, umenye ko wagenderewe. urashobora guhitamo nabi. Ariko igihe cyose iyo Imana igenderereye umuntu, wamara ukaba maso ukabyakira, icyo gihe kikuviramo umugisha. Jewe rero icyo gihe cyarashitse. Imana ntumaho umuntu, ntumaho umwana w'umuhungu, araza arambwira ngo yaraye yeretswe ko ngiye kuba umukozi w'Imana. Yesu rero aramfata antumaho uyo mukozi w'Imana ngo mfate nditaba. Arampamagara. Yesu aragufata? Aramfata nditaba. Byagenze gute kugira ngo ubone ko Yesu yagufashe? Yantumiye gusenga. Wa mukozi we yari umuhungu yitwa Claver. Yari umuhungu akiri muto, nta twarangana. Gusa yari yakijijwe imbere yanje, ariko ni generation yanjye. Antumira mu gusenga muri Bombershe. Ndagenda muri Fraternité ngo ngende bavuga ijambo ry'Imana. Numva uko bariko barabwiriza, numva mu mutima wanje, numva ikintu, numva ni nk'umuntu anyongoreye ngo wokwizera Yesu ngo ubuzima bwawe bwohinduka. Iryo jwi rinzana, ariko ndaceceka, sinabigaragaza uwo munsi. Ndataha ngo ntahe. Arambwira ati rero ndakeneye, icyo gihe basenga Mercredi. Arambwira ati ndashaka niwaba wanezere waryohewe Dimanche zaze tugende gusenga. Arambwira ati sawa. Tugiye gusenga. Ngo tujye gusenga, umushumba arigisha ijambo ry'Imana rijya rivuga ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, ngo niko no kugaruka k'umwana w'Imana bizaba bimeze. Abantu bazaba bajya bashingira ibikorwa byose bikorwa. Ngo avuga iryo jambo, ajya kurangiriza ku ijambo ngo ese nk'ubu Yesu yoza wumva wojana nawe? Kandi icyo gihe nakubwiye ko nari umurasta, umusitari. Ndavuga ati numva wa muntu yanganiriza muri Fraternité, numva iryo jwi riragarutse. Ati se nk'ubu Yesu yoza mwojana? Noneho arabwiriza umushumba. Hagera igihe cyo kuvuga ngo abantu bumva bakeneye kwakira Yesu nibaze tubakirize Yesu, wenda uyu munsi woba ari wo wa nyuma wawe. Noneho wa muntu amubwenge, wa wundi kandi uza wumva ryajwe rimpa ubundi bwenge. Noneho ritangura kunyereka, kandi muri Bombershe ni ahantu hasengera abantu benshi, hafi 300. Noneho amubwenge, arambwira ngo tegereza abantu bose. Ndabitegereza ngo rero ngo nta muntu n'umwe yizeye ijambo ry'Imana ryavuze. Wumve ariko aranganiriza. Buriya n'abapagani Imana izibaganiriza, irabavugisha bapfa nyine kwikomeza, ariko buriya umwuka w'Imana azaganiriza abantu bose. Noneho aranganiriza, ndavuga none aho ijambo amara arambwira, ureba aho ijambo ry'Imana ryavugiwe, nta muntu n'umwe wahagurutse ngo ajye kwihana. Noneho arambwira ati none abantu bose nta byaha bafite.
wumve muze ibihumbi bitatu birenga nta muntu n'umwe ijambo ry'Imana ryatsinze. Amara arangaruka none wewe ni gute weho gute ntiwohaguruka? Numva ijwi rimbwiye ngo haguruka uje kwihana, ariko muri iryo numva irindi rimbwiye ngo guma uzobura aja kwihana. Kandi rijya rimbwiye ngo guma uzobura aja kwihana, nkumva niryo rigiye kugira imbaraga muri jewe. Ariko Imana iramfasha nsanga nahagurutse. Tumamenye ko wahagurutse? Sinamenye ni impamagazi y'Imana. Nukuri ni impamagazi ya Yesu. Nsanga Yesu yakoresheje imbaraga ziwe, nahagurutse nagiye higera imbere. Umusaza Rutayisire niwe mushumba wa Bombeje, aviriye imbere aza kumpobera. Ndetse avuga ku mantere kuri jewe, aravuga ngo uyu mwana ngo kuko nari nagiye mfite nari umurasta, kandi muri iryo nije nari umurasta jenyine. Ni wowe wari ufite madrede we? Nagiye urabona iryo style Bobo Mara yambaye, nagiye niko nari nambaye ijingisi complet nakijya gisapo c'abarasta. Imana ikora utekereza kandi ukama wumva umeze neza. Ibaze umuntu umwe ukambara isapo mu bantu 3,000 kandi babasirimu babone mpagurutse bose bavuga ngo Bobo Mara arakijijwe, Imana ishimwe. Noneho ujya muze aza kumpobera. Noneho aze kumpobera numva sinzi izindi mbaraga ashizemo. Kandi aca avuga ijambo aravuga ngo jewe nabaye mu Bufaransa, ati nabanye n'ujya mu sitari bita ngo ni Lucky Dube, ati inzu yanje ni ya Lucky Dube byaruba, ati ntimubona ko Lucky Dube azwi cyane, atari ko uyu mwana musumba ijuru star, kuko uyu mwana yanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Ariko Lucky Dube Yesu ashimwe. Nuko rero nahamagawe ngo mpamagagwe ndakizwa. Uvaga muri bya bindi wagurishaga neza. Uwo munsi niyinga ndibuka ko natahanye imbaraga z'Imana, maze kwatura ry'amagambo bamuvuga ngo mwami Yesu ngo yasubiremo. Narayasubiyemo, numva ni nkaho uzi indirimbo ivuga ngo muko amaza utsamere umutima waka niko Yesu yambere. Ijya ndirimbo iramfasha cyane umunsi nkizwa kujya ijya ndirimbo ivuga. Numvise nkaho mengana umuntu azanye igikombe cy'amazi afutse ansutse ku mutima. Ndataha ngo ntahe. Uwo munsi sinanyoye urumogi, natahanye ubwoba. Ngo buce mu gatondo inyotaga yari ikindimo, sinari bwashikame neza. Ijwi rirambwira ngo genda unywe urumogi. Hari ahantu twarinywera hajya muri quartier wite hajya hari Hope. Hajya niho hari shamba bahita kwa Muzungu shamba. Kandi urahazi we? Yego ndahazi. Hariya niho twanywera urumogi. Ndagenda ngo ngende, kumbe Yesu yamfashe yampamagaye. Ndatangura ndasogota. Si wanyu mubyita gusogota? Nuko nugukurura. Ndatangira ndariko ndazinga ndaritunganya. Ariko ajya ngiye kurasa umwami ngo ndaridomeka, imbaraga z'Imana ziramfata. Ndashushigwa ndajugumira, ngira ubwoba mu mutima. Kandi ubwa mbere nari ndarinywa, ariko uwo munsi sinzi ukuntu nabaye, nsanga ryakorotse, nacaka ibiriti kirakoroka, ngira ubwoba, ndahaguruka ndataha. Nuko nahamagara
ndagita nubwo nari mfite ndagenda ndaruha abo bita ngo nababire yari abahungu nyene barunywa ndagenda ndarubaha nari mfite igemeri zibiri nari ngeze ico gihe nari ngeze ku mutayi w'amagemeri 3-4 igemeri se ni kagasani wa nakabakure ni kakabakure wari ufite zingana nari ico gihe ni isahani baba atasahani tuvyita isorori urabona amajya amasorori 5 kajya gatoya ajya amasoro 5 urabona ijya sorori igira 3 igira 3 niyo bapimako nico cari gipimo nuko ni tumazi nuko nama ndarufata ndagenda ndarutanga aho kibabwira bo ngo bakizwe urarubashira ndarubasha ndabwira ati jewe nakijijwe nimba mukeneye gukizwa namwe muzaze tugenda ariko jewe nakijijwe sinzosubira kuvuga ngo nturugurishije narugurishije nararutanze ndarubaha baragwinywera nari mfite ubwoba ni nkaho gusa sinari bwamenye iby'umwuka ni nkaho numva umenga ndabisubiriye nopfa nuko nahamagawe ngo mpamagagwe rero Yesu anjana mu bugaragu ndakena wari ufite ifaranga nari mfite ifaranga nari maze gufatisha ariko umva izo faranga zava muri kwa rumogi ndahamagagwe ya madred ndakura mpindura n'amastire ico gihe sinzi kwambara ipantaro y'igitambara urumva ariko ngo nkizwe ntagura kwambara ipantaro z'igitambara nuko noneho Yesu aramfata anshira mu ishuri mu bugaragu ndakena muze ndakena kugera aho ku rwego nigeze gusengera ikirato ibirato byari bigezweho bita ngo ni bukari mu Rwanda bavyita ngo ni congo nigeze kugisengera amezi 2 uhasengera ibirato niyiriza ijoro n'umutaga ayo masengesho nayakuyemo indwara bita ngo ni igituntu kugezaho ntangura gukorora amaraso nose pasiteri we wama wiriza ukiriza ukarara kubera ko Yesu yari yampamagaye amezi 2 arashira niyo ko nagiye mu bugaragu nagiye mu butayu bwo kubura amafaranga kandi nkabona nkumva umutima kubera ko bifadikanije na kagahinda k'amateka yo muri famille numva nkeneye ikintu cohindura umutima wanje nari nkeneye amahoro rero Yesu ampamagaye kubera ko pasiteri atubwira ngo Yesu nta kimunanira nane ndavuga ngo Yesu nimba ubaho ndakeneye ko mpindurira ubuzima jewe n'icyatumye nkizwa niva inyuma nkamasha navuga ngo Yesu ndakeneye kukubona mu buzima bwawe kuko ibyatubayeho ndumva ko atawundi muntu yogira icyo abikoze usibye wewe nico cyanteye umuvuduko wo gushaka Imana nari nkeneye kubona Imana impindurira ubuzima ariko ubwo buzima bw'ubutayu narabubayemo ikintu c'imyaka hafi nk'umunani ubura ico kujya ubura no kubatizwa urabona kubatizwa jewe neze mubatizo umwaka n'amezi 2 umwaka wa wiga umubatizo kandi muri bombeje kandi bagagukoresha ikizami utagitoye ugasubira professional nize umwaka n'amezi 2 mubatizo igihe nagiye kubatizwa mbura amafaranga ya cotisation abandi bari bakotije mbura amafaranga ya cotisation ariko muri uyo mubatizo ndahabonera igitangaza c'Imana nari mfite amafaranga atarenga 2,000 noneho 1,000 kikaba ico kuriha ibisi izobatwara twagenda kubatiriza uriya kuri Tanganyika ikindi naye navuze ngo ndagira umufotografe simbure ifoto yo kuri bateme nayo mafaranga nari mfite kubera bwa butayu haca haza umugabo umwe w'umuzungu bita ngo ni Philippe Jore
bari bamutumye muri ico gihe cyo kubatizwa kwacu. Ico gihe hari aho bita mu Kirundo iriya muri interieur. Ico gihe hari inzara kubera ibintu by'intambara byabaye. Aravuga ngo ijwi riramubwiye ngo muri iki gihugu cy'u Burundi uwo muzungu no mufaransa bari ahantu hari inzara ngo none ngo tugiye kuhagaburira. Bikababwira igitangaza cyatumye nkomera kuri Yesu ngo tugiye kuhagaburira. Aravuga ngo kandi hari ku munsi wa kane, aravuga ngo abantu bose mwaje gusenga uyu mugoroba mufite amahera mu mifuka muyazane yose ntiyagire uwugabanya. Amahera yose mwazanye. Umuntu agiye kwifatanya nanje kuri iri jwi numvise. Amahera wagendanye waje gusenga niba unshigikiye ko tugaburira aba bantu bashonje bo mu Kirundo, amahera wagendanye zana hano. Kandi nyuma y'aya mafaranga urabona ukuboko kw'Imana. Nari mfite ibyo bihumbi 2. Ba bindi uhawe uteganya ngo bya bisi ni foto nzabone ifoto na bisi navyo biragiye. Icyo gitangaza iyo ndacibutse bintera nico gituma mvuga ngo nibutse iminsi ya kera. Mutima umwe urambwira ngo genda utange, ariko jewe kuva nkizwa nakijijwe namye ngira kwizera, namye numva ngize kwizera. Mutima urambwira ngo genda utange amafaranga, ubundi urambwira ati nuyatanga kandi havamwo vendredi samedi dimanche tukajya kubatizwa. Ndagenda mfata ya mafaranga ya bihumbi 2 ndagenda ico bita guhumiriza nterera mu giseke. Nterera mu giseke. Uwo niwe Isake wawe na no ngo nsubire mu ntebe ijwi jamwe uri muzima wewe ufite ubwenge. Nuko ndatuza, ariko nyuma ngo nsohoka ayo materaniro yo kuwa kane bayitanga jeudi special, ngo nsohoke uwo twahura wese Imana sinzi imufatamira ngo Mafiere. Mfite izina ryanje gajya mu iryo papa yari yaranyise nitwa Mafiere. Niryo zina papa wawe yari yarakwise. Niryo zina yari yaranyise kubera ko yabonaga bakorana, kubera yari umuntu ngo yavuga igifaransa neza, bari baramwise ngo ni Mafiere. Naca bavata umwana wanje nabyara umwana w'umuhungu witwa Mafiere. Uri kurumva naho byavuye. Uwo twahura wese Mafiere uzobatizwa twumvise bakuvuga uri mu rutonde rw'abazobatizwa. Twahura n'umuntu akama 2,000, twahura n'undi akama 5, twahura n'undi aho nagiye kubatizwa ayo mafaranga 2,000 Imana yakoreye. Nagiye kubatizwa mfite amafaranga 60,000. kandi kuva jeudi urumva kuva jeudi gushika dimanche mu gatondo nagiye kubatizwa mfite amafaranga 62 n'ikaze 2 z'ifanta. Mushike wanje yace uyu umurikira yavuze ati ndaguterera ikaze y'ifanta. Nafise n'undi mupapa umwe mu bundi w'inshuti yanje nawe ntereye indi kaze y'ifanta. Nuko urubanza rugenda neza. Aba umve abo muri ya cotisation nije na konsororera abantu. Imana itangura kunyereka ko ari ishobora byose. Wayizeye ntacyo itakora. Habe wa muri byavuze ngo wizera azobona ayo masezerano. Kwizera ntigutsinda. Nuko rero nuko jewe nahamagawe. Imana rero itangura kunyereka buke buke. Tangura Imana iza hari ukuntu izisetsa umuntu ikagukorera akantu gato, ariko ibiri kirashaka ngo ukomere mu kwizera. Bitangura inkorera ku gasiripurize gatangura agahembura umutima wanje. Ariko nyuma yaho narakubititse ndakena ngera ku rwego rwo kwifuza ikirato shaka indi wavuze bukare. Ngera ku rwego rwo kwifuza amahera yo kuriha homba, ngera ku rwego rwo kwifuza impuzu. Uri kurumva birebire cyane ibyo tukavuga muri ibyo ngibyo, tukavuga amakuru ya Yesu. Tukavuga amakuru ya Yesu. Ndirimbo ivuga
hamwe navuga Yesu ibyo yakoze, nahera mu gitondo bikarenga ijoro nkarikesha ndakuririmba, wakoze ibihambaye cane. aho twovuga Yesu. Pastor, nubwo turaryohewe cyane kumva aya makuru, kumva izi ntahe Imana yakoze, ariko tuziciye hejuru. Tuzagaruka tuvuge ikintu, tuzagaruka nkubwire imbaraga z'Imana, ukuntu nabonye igitangaza. yazimusopa arazima akugurira acakirata umuntu ukuzi se Mukongomani yitwa ngo ni Jacques. Sinzi ko ari umufurero nuko ari umubembe nuko ari umushi, ariko gusa Imana yaramukoresheje. Yarambonye ahantu nicaye gutyo ndi muri ayo mahombi, arambwira ngo arampamagara ngo we kijana bakuyapa. Kandi urabona iyo umuntu ari mu masengesho agira buriya abanyamasengesho bajya bagira agasuzuguro. baza bihagararaho kubera ko si ibintu ibyo ari byo. Umuntu ari mu busabane bwiza n'Imana, si ibintu ibyo ari byo byose apfa kwitaba. Twari twicaye turi abantu bane, ndabanzaga ndifata nyene kiyotorite bihagarara. Hanyuma abo twari kumwe bakamanga ngo nahita mimi wari mwari mu mahombi cyangwa mwari hanze mwicaye? Twari hanze ahantu mwicaye, twicaye ku kasima iruhande y'ibarabara. Hanyuma Imana iramukoresha imuhumura amaso. Buriya Imana yashatse kugukorera igitangaza, habe neribuye yorikoresha cyane. Arampamagara ngo weye kijana wemwe mbamba. Kandi nari muto nari mu butayu. Wari mu butayu? Iyi misaya ariko icyo gihe nari mu Mana, nari mu Mana. Arampamagara arambwira ngo we kijana, arambwira ngo habari timuzuri. Nyine ndamuramutsa nyine nkaho umenga ndamusuzugura. Nyine nabariya abantu ko hari n'igihe nyine ushaka dushamo n'akantu ko kubasuzugura. ngo niyaje ndambwira ati ni sawa. Nyine nifasho. Ariko Imana ikomeza kumuvugisha. Ngo sasa ngo mbona uchangamuke. Mimi nikobye. Ngo sasa ngo kunaombea kitu gani? Akivuga iryo jambo. Ndambwira ati wewe umeona aje kuna kitu niko naombea. Ngo Mungu ngo kuna kitari nabya kamuko naombea. Umutima uroroha. Uroroha nk'igikoma. Tumebiona ubuyi. Tumebiona nimebiona. Na manja kuri mpuru ya mimi niko icyo gihe nako nsengera ikirato n'ishati n'ipantaro byo kuri bonane ya muri 2003 kera cyane. Ngo mimi nimeona kuna kitu kunaombea. Kweli vraiment Mungu amekuonesha. Mimi niko naombea kiatu, pantaro na chemise. Achama ngo sasa ngo kesho ngo ninaweza nikakukuta hapa hapa. Tunaambia vizuri. Ngo mimi ngo kuna franga wananitumia nyumbani. Umunyeshuri? Yari umunyeshuri. Ariko yavuga mu Kiswahili cha Kikongomani. Ngo kuna franga wanakuwa wananitumia za masomo. Ngo lakini ngo kuna franga Mungu aliniambia ngo nitoe ndani $20. Na nibwo bwa mbere bwanje bwo gufata amadolari. Ico gihe. Ngo Mungu aliniambia ngo nitoe $20 mwa hizo franga. Ngo Mungu akanambia ngo nitakuonesha kitu tazitumikisha. Ngo sasa ngo nimekuona wewe. Roho wa Mungu ngo ananiambia ngo hizo franga ngo Mungu ameziandalia wewe. $20. Icyo gihe $20 yavunjwa 25,500 by'amarundi. Sawa, kesho utanikuta.
aragiye nanje kare mu gatondo bukeye ndagenda jamani ndatinga noneho mbona twavuganye saa 3 mbona saa 3 zibaye na nusu uri muto kandi igitangaza sinanamwibuka visage ngo umushaka umuntu nari mbonye rimwe nuko gusa nibuka ko ari mugufi nyene n'umutwe ukuntu umeze gutya nuko icyo kirato nuko nakibonye Imana ikoresha uwo muntu ahagera sanga araza neza saa 3:40 mbona aratibutse ndavuga ati Imana ishimwe arambwira ngo twende sasa mu ville tugenda muri ville cyo gihe abayishanje ntibari bwabe benshi bavunje hajya kuri iryo etage hajya kwa ndamama hajya niho twagiye kuzivunja nuko uko niko natanguye kubona imbaraga z'Imana cyane n'ibitangaza byayo naho kandi aho n'Imana yatanguye guhindurira ubuzima bwanje bukebuke tangiye guhindura amateka amateka uyu munsi duciye ibintu hejuru ariko tuzaza tuje kubivuga detaye y'ibintu kimwe uko Imana yagiye ibikora rero turashimye cyane aho Imana yagukuye asante ntiturabivuga byose nturabitubwira byose ahubwo ko turumva Imana yarakoze ibintu bikomeye cyane bikomeye kabisa Imana yacu ntabwo ari bayari irahari izikora imirimo ikagaragara yego kandi igakura umuntu kure igakura umuntu ku cavu ikamuhindurira amateka Eugene yararirimbye ngo nshingiye ku byo nabo nuko ngo ndi umugabo wo guhamya yuko nta kure habaho Imana itakura umuntu kandi ngo nta kure habaho inamugeza kumva ngo ndi umukozi w'Imana tekereje Imana nk'uko sinabigusobanurira n'urugendo rurerure ariko Imana ishimwe kwigira umugambi mwiza ku muntu turashimye cyane kuri ibi ngibi utubwiye ubutaha uzavuga byinshi kuko ni byinshi Imana yakoze rero twagushimiye cyane kuba watwitabye ukaza kugira ngo ubashe kuduha aya makuru afashe imitima y'abantu rero ubutaha n'ubundi uzatwitabe kugira ngo tuzabane wongere kandi usangize intahe zawe n'abantu rero turabashimiye cyane abantu badukurikiye turashaka kumva mu makomantere umukozi w'Imana ibyo avuze tuzamugarura kugira ngo avuge ibindi byinshi tugiye duca hejuru gusa kubera impamvu z'umwanya ariko tuzaza tufite umwanya wose uhagije kugira ngo kuvuga cyane byose yadukoreye cyane no kubivuga abantu bari mu gutinya kuvuga ubuhamya bagatinya kuvuga ngo iyo Imana yabakuye kandi biriya wowe bivuga bigafasha bari abantu bakiri muri neza neza habe na Yesu yavuze ngo nimwagira isoni zo kumpamya nanje nzagira sinzabahamya imbere y'Imana no kuvuga ngo pastor ibintu uvuze hari umuntu uhawe uca muri ubu buzima bumeze wahuye nawe uhawe uca muri ibi bigeragezo wahuye nabyo biragenda bikamwubaka bikamufasha bikamutera intege akavuga ngo yego Imana ashobora kuba hari nk'umubyeyi afite abana urabona ko muri iki gihe itwaye abana nabi ashobora kuba yarihebye ati umwana wanjye ntaca azovamo ariko turagutera intege turagukomeza usengera abana bawe usengere famiye yawe mu masengesho harimo urufunguruzo amen turashimye cyane mwakoze kutwitaba no kuduha ibi muduhaye ubwo ni ubutaha cyane murakoze cyane turangire dusenga Mana turagushimiye turaguhaye icyubahiro izina ryawe rishimwe izina ryawe rishigwe hejuru mwami Imana twariko tuvuga kugira neza kwawe twariko tuvuga ibitangaza byawe dusengeye mwami Imana ibiganiro umuntu wese azokireba kizomugirira umumaro mu izina rya Yesu Kristo abantu bafite abana canke n'abakuze mwami Imana bakiri muri uwo mwijima muri izo nzira z'umwijima turabasabiye umugisha w'agakiza turabasabiye umugisha wo kugendererwa nawe imbaraga zawe wa muririmbyi yaravuze ngo wafatishije umugozi w'urukundo uwo mugozi w'urukundo bagereho mu izina rya Yesu Kristo amen urakoze cyane